mana 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 we. Shalom bakunzi bikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Yesu abahezagire. Ndabakunda ngene muri mukurekena biganiro byacu. Uyu ni umunsi wundi mwami yaturemeye kunezerwa no guhimbagwa. Uyu ni umunsi w'umugisha cyane. Haleluya. Reka dusange ijambo rivuga ngo Yesu akora ibyiza z'agahebuza. Yesu wacu akora ibyiza z'agahebuza. Amen. Dusome ubutumwa bwiza bwa Luka. Iri jambo ryakoze ku mutima wanje cyane. Dusome imirongo mikeya. Luka igice cya 13 umurongo wa 10. Ku munsi w'isabato yigishiriza muri imwe mu sinagogi, hari umugore yinjwemo n'impemu itera ubumuga. Yari amaze imyaka 18 ahetamye adashobora kunamuka na gatoya. Uyu muntu yari afite ikibazo. Urashobora kuba nawe ufite ikibazo umaranye imyaka 5, umaranye imyaka 10, umaranye imyaka 8, cyangwa kimeze nk'uyu mugore imyaka 18. Yari afite ubumuga kabisa. Yari amaranye imyaka 18 adashobora kugororoka. Yunamye gusa, yararwaye, yavukanye ubumuga. Haleluya. Uyu mugore ari ikintu cyiza yakoze. Aje mu materaniro. Aja kwisabato gusenga. Harya yagiye gusenga ahura na Yesu. Yesu uzukora ibitangaza agahebuza. Haleluya. Ndakwifurije ngo Yesu agukore igitangaza nawe ahura na Yesu. Ndakwifurije guhura na Yesu. Amen. Yesu amubonye aramuhamagara, aramubwira ati, nyina wanje, urabohowe ubumuga bwawe. Amurambika kw'ibiganza. Uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Yesu amurambika kw'ibiganza. Haleluya. Uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Haleluya. Reka umukundwa nkwifuriza rino jambo ngo Yesu agukore igitangaza. Uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Uwo mwanya aragororoka ahimbaza Imana. Umurongo wa 14. Ariko umukuru w'isinagogi yitonganiriza ibyo Yesu akijije uwo muntu kw'isabato. Abwira abantu ati, hari iminsi 6 ikwiye gukorerwamo ibikorwa. Aba ariyo muzokora muzako mukizwe, ariko hatari ku munsi w'isabato. Umwami Yesu aramwishura ati, mwandyarya mwe, mbega umuntu wese muri mwebwe ntazitura inka yiwe cyangwa indogoba yiwe mu ruhongore kw'isabato akayijana akayishora? Nimba mushobora gushora inka zanyu kw'isabato, ari handi yavuze hano, nimba inka yawe ishobora kugwa mu mwobo mukayikuramo kw'isabato, nimba mushobora kuzitura ibyo bitungwa byanyu kw'isabato, mbega mwebwe ni gute uyu muntu amaze imyaka yose mwoba baragoye ko yakize? Hari ijambo rikomeye Yesu yamubwiye. None uyu ari umukobwa wa Abrahamu, yaboshwe na Satani iyo myaka 18 yose, ntakwiye kubohorwa iyo ngoyi ku munsi w'isabato. Uyu muntu uko amaze imyaka ingana gutya aboshwe ababaye, ntidushobora kumukiza kw'isabato? Akivuga ibyo, abamugwanya bose baramaramara. Ishengero ryose rinezerwa ibyiza z'agahebuza yakoze byose. Ishengero riranezerwa ku byiza z'agahebuza Yesu yakoze byose. Bene data, ibitangaza byinshi Yesu yakoze yabikora ku isabato. Kubera iki? Niwe wari umwami w'isabato. Niwe wari umwami w'isabato. Ntibari babizi. Niwe wari umwami w'isabato. Yashaka kubereka yuko ko ari we mwami w'isabato. Uyu muntu ko amaze imyaka 18 muri kumwe hano, uyu munsi arakijije, Imana iramutabaye ngo ni kw'isabato. Mwebwe ingazanye ko muza muzisohora kw'isabato. Haleluya. Mukundwa, reka nkwifurize rino jambo ry'uyu munsi. Umwami Yesu agukorera igitangaza. Haleluya. Hari ingwara umaranye imyaka,
hari ikibazo umaranye imyaka, ariko dufite Yesu. Yesu ngo yitegereje uyu mugore, aramubwira ijambo ngo nyina wanje urabohowe wa mutwaro wawe, ngo agenda murambika ikiganza amukoraho, umwanya arakira. Hari ijambo muri iki gitondo nasengeyemo ryakoze ku mutima wanje, rivuga ngo hari umuntu wabwiye Yesu yaragoye umunyamibembe, mu gitabo cya Luka igice cya 5. Uyu muntu umunyamibembe yaramerewe nabi, wabona Yesu aramubwira ngo Yesu ngo nimba bikunze ngo urashobora kumpumanura, nimba bikunze. Yesu aramubwira ngo uravuze ngo nimba bikunze. Wa mugabo Yesu aramubwira ngo ndabikunze humanuka. Baramwegera amufata ikiganza cye, ntizari zemewe gukora ku munyamibembe, ariko Yesu arambura ikiganza cye agikoraho, aramubwira ngo humanuka. Uwo mwanya imibembe imuvako. Yesu aramubwira ngo cyagira ubwira uceceke. Uceceke. Sawa. Umuntu aramwemerera, aramubwira ngo nta kibazo ntawe mbwira. Aragenda, itangaza cyabaye. Nawe atavuze, bantu baramwitegereje bari bamuzi. Baravuga ngo niki kikubayeho. Haleluya, intahe yiwe irivuga. Ikangusengere, umwami Yesu agukora igitangaza kivuga. Wa muntu arirukwanga, abantu biwabo bose bamenye ko Yesu ari wo mukora icyo gitangaza, ngo baje inyuma ya Yesu. Haleluya. Reka kwifuriza ngo umwami wacu Yesu Kristo agukorere igitangaza, akubohore, agukize. Hari abantu bamaze imyaka myinshi bishwe na za karandezi wabo, za karandezi bakurikirana, ugasanga umuryango zaranze, ubuzima bwaranze. Dufite umwami wacu Yesu Kristo azakora ibitangaza, azabohora ababoshwe. Uyu mugore yaramaze imyaka 18, ntabwo yarazi kubahura na Yesu. Yesu ntabwo yaraza muri iyo sabato imisi yose, ariko yahuriranye na Yesu. Ni nguko nawe wowe wanumviriza, hari kibazo maranye igihe kinini, reka kubwire inkuru nziza niyi ngufitiye niyi. Uyu munsi Yesu akubohore uwo mutwaro wawe. Uyu munsi Yesu akubohore, agukize. Haleluya. Akubwire ngo haguruka ugende. Haleluya. Amurambike ikiganza aramubwira ngo tambuka ugende. Amen. Uyu munyamibembe Yesu yaramubwira ngo ndabikunze humanuka. Nawe Yesu abigukundire. Yesu abigukundire uyu munsi. Yesu abigukundire nawe. Haleluya. Umwami Yesu abigukundire. Yabwiye uyu munyamibembe aramubwira ngo ndabikunze humanuka. Yabwiye uyu mugore ngo nyina wanje urabohowe uwo mutwaro wawe. Hari umutwaro umaranye imyaka 2, 3, 5. Ndakubwiriza inkuru nziza. Yesu arashoboye. Yesu arashoboye kugukura mutwaro. Yesu arashoboye kukuremera ishimwe. Yesu arashoboye kukuremera indirimbo. Reka dusengane nawe. Data, turagukunda cyane kuko uri inyuma y'ijambo ryawe. Ndasenze natura rino jambo ku buzima bw'uyu muntu kurankurikirana. Ijambo ryawe ryavuze ngo wabonye uyu mumama yaramaranye imyaka 18. Oh haleluya. Uramubwira ngo bohoka. Imyaka 18 agondamye, ahetamye umugongo, ngo aragororoka neza, atangira guhimbaza Imana. Abantu baraho ngo baravuze ngo mu by'ukuri turashima Imana. Abo bavukana nawe barashimye Imana, ubakuraho iki kintu yagendanaga. Ndasenze ngo ukorere igitangaza uyu muntu kurankurikirana. Hari umaze imyaka myinshi adafite umwana, hari umaze imyaka myinshi kwa muganga, hari umaze imyaka myinshi ababaye, hari umaze myinshi afite agahinda ko mu mutima. Ndasenze ngo umukoreko ikiganza cyawe cyo gukiza, ikiganza cyawe cyo kubohora kimukoreho. Urakoze Kristo umwana w'Imana nzima. Ubuntu bwawe bwinshi bwiyongeranye ku buzima bwacu. Urakoze, ni mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Yesu abakorera igitangaza kivuga.